Ino niyo ikoretwo iri nditimurano gatagati ka aikari a matura ma Mihang'o na Kayole na maobitha KDF. Aikari aya makirurungana kuregana na kuhingwo gwa barabara ya Kayole guthie Mihang'o ni ruhonge rwa mbiraru. Sijari ya kushikwa mimi na jari. Simunifungia lakini wananchi wapate haki yao. Ona thutha wa mirurungano ruhonge ruru rwirumite keni na guthie na mbere na kwenja mitaro iria hingite barabara yo kaimana. Ikinya riri rithiete na mbere na kurakaria aikari a Mihang'o undu umwe na kuhotomia Mihang'o yao muthenya. Na saa hizi kwenda Kayole ni shilingi 70. Maisha ya wamama tunateseka na watoto. Tumeteseka, watoto wanafanya obeti hapa shule, tuko na shule nyingi na lazima tupitie hapa kuenda watoto wakafanye mtihani. No ati hede tugetekera andu aitu a Kayole, a Mihang'o, a Matopeni, a Utawala mathiruka handu mathia na ndagika 5 mathie 1 hour and a half magiririe Kagundu Road. Ahuri a biacara nao no maracakaya makiuga ati ngari cia gukua mirigo riu irarega kumatungata kuona ati irabatarikana gucoka na barabara ya Southern Bypass niguo kuingira matura maya meri rugendo ruria ruratuika ruraihitio na kilomita 20 iguru ria rurari na hau kabere. Biacara ndutaga nie ni nyendagia mirigo na rori no rori haria tukari turagerera rori ndingihota kugerera handu hau tondu iraboco uke uite mirigo Kayole customer ciaku ciothe cia mirigo tondu tawira biacara wa kwendia waru gutiri ono mongienderia. Aikari aya maugite ati no meguthie na mbere na guthingata thirikari niguo KDF ihingure barabara iyo, no nayo KDF irumite keni ikiuga ati waki wa barabara iyo uria utafanitio ni thirikari ya kaunti ya Nairobi ni mugaru na watho kuona ati mugunda ucio ni wao. Tutirauga ati no mwaka tuheo ati mugunda wa KDF. No rimwe ni wega ku balance. Ona haria barabara ino atuka ina thina ri ona ndungiona barracks ya KDF. Koguo atire security risk. Thengia kuhinga barabara, KDF ni iriga kuingata ahuri a mahiga aria marutaga wira kwara-ini iria irerikana i mugunda-ini ucio wao. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.